Woza Friday, my darling. Woza Friday, umsebenzi ubhokile. Kuhlelo Woza Friday namuhla Sihamba Lomculi weRhumba uNjiva ogama lakhe lokuzalwa nguphikisani Chuma. Linsizwa idabuka eTsholotsho kodwa icula ikwele South Africa. Lapha iphethe idlalatelayo elitsha elilesihloko esithi ibhonga kwezincane. Salibonani balandeli kuzo zonke indawo. Ngokuzala ngizala woNkunzi, ngafunda eThabanda. Into yomculo sengihambe kuyo kakhulu, ngisahamba lensimbi zejwane. Umdala owayehamba lensimbi zejwane onguyibaba ongizalayo uNjiva. Ehamba lensimbi zejwane lami ngangilapho leso sikhathi ngabuya ngahamba lamavakatsha stars eyiyo futhi eyabomdala uNjiva. Ngabuya ke sengizithayela lami elami ihlahla eceleni. Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani? Umsebenzi wami ngiwenzela kakhulu eSouth Africa. Abangathanda ukuthi bengithole inamba yami ngu0670100028. Yinamba engitholakala kuyo kakhulu. Ama-CD watholakalayo kwamanje bengingakazifaki kakhulu endaweni lezi ezama-social media. Kodwa nje ngisazozifaka kuma-social media kungasiyo kudala. Ubachiyela wapha amazwi abalandeli? Behlale belindile impela, behlale belindile ingoma isazokhala kakhulu isikhathi eside kakhulu impela. Sazoba mnandi. Bese ngikhohlole enye inamba kumele ngibanikeze yona uma ngabe ngatholakala kuleya eyami eyinye engisebenzisayo. Ngu-061 6129 333 okuyiyo abazonithola kuyo futhi. Ibhonga kwezincane kwezinkulu kayisondele nguNjiva uphikisani Chuma ehlabela ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu kwanele mthaka zomuhle olivalelisayo nguNtungamili Nkumo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7 kusukela ngo7:30 kusiya ku8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m. apo tinokupai nhau muririmi rweshona. Lilani Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.